Nande na ukwaniro mwancho muligereria emarago bingi ya andonsia soberete na kwalega tweet at Ndizi TV News na kwalega neire atari make kurubwaga kiete wikense yega ya bono botuko gendera ko baime ya Ndizi TV na iranire nkumanye asobwikirano nganararia ya nago kwalega neire kurwalitiko gosekurwa emambia ya lero. Nje nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nande nigotoko ya chaka kurwase county ya Kisii abwasaba menyibe ward ya Ichuni ogotoka se bunge ya Nyaribali Masaba wano babolirie serikali enene gwetera ase ensemo ye wizara yobolendi waime koleta banyanyimbo asegeta senie keya kya Ichuni kya nyara ko bage kwagachwa nigo bano babolire mu waziri bobolendi waime Dr. Fred Matiang'i koleta banyanyimbo eligokinia obolendi egeta senie ekyo nigo kya nyara ko bage kwagachwa no mabunge bwensemeyo Ezekiel Machogu abwase kyagachwa gutumeka ebesa ya CDF. Una injomo ngoyomo ngotara ngoika mwane sadisa ngoika nyomba korumara goba to kore patrol ngoika chinsekyo bono twanyora abali bande nkonyotora abasaria ingobwate merero intuntu bwate nyono omorero ntobwate nyone toji togo itugutana togo irusi nyomba chito atira twararire yaerire tuganetio abakonyi kiaera munanze bwane geso nabaibie bago charo ko bokiba no bago tamira gocha bana tindi konyara kora none tora abana boka bane bakora bitokora na abana nyombe isengenje yobwoba abasika abaibi bago chabato chandete none kero to boendo to kore biasara bito para etokonya kwotokora no bwobe kiara ntubwati security bana twale ko boli eyo minto Matiang'i koranje bwanje boto igorere police yeye rigara tonyore security isaine none biasara tonyore rero bana abantu baichuni twachira moga esaulie obuya bwachita asitolega ase kenyoro gyeito gyechuni umweshimiwa Machogu nabachita agatoroserie police station egoera konyotu achandikire police station keroko enda keroka korwa ogotegwende oripotira masha na ramasha ye gerare kuruga bono rende ntu to request to kaleterwe police station yanga ko yachiranga inki gose baganyete tara igorwa egente kenene to gosabase litukolia lero pi police ye igorwe erinde litokoleki abasigari babekwa banyarko bagotokonye geko era mangani insecurity ne bintu byicho irega abanafunzi bagwetana abange tokomanya abande na kibale chitibi cyasirire ko nyomba cyitoga igo twale gosaba omweshimiwa CS Interior Dr. Matiang'i anyarko bagakoleta basigari esobwango monase police Omo chief bwensemo ya Nyacheki aselieta Beatrice Kemunto no mokonyo ye Roslyn Richard nigo bano baboliri abamenyi bensemeyo gotiga obutumekiwa marua no bwengi ekerensemeyo yarorekanire gotwara amarua amange chinga kiecho nigo boigo baboli abantu bensemeyo kwerenda na gwetanga korwa soborire wa COVID-19 aso kubwatya machiko ali abekirene wizara yobachenu nigo boigo basemya abantu wesokya aso bonge na kwelikia unabaki chikura nigo baya kwa naya asensemo yomoyega bwa matanga asensemo ya burangi egotoka sebunge ya bubasi chikadi chero chenchigwa bali batageta ko chenchigwe bituo ndaganda yatako bamba na mabisa tegetomanya rituko tamareta ari Nyacheki koserio kebeni mojenjerie ebituororo igana rituko tokoribya tobachenjeria eke bana nengubo yao konya andos moshona na kumeti korora baswati abasini nawa muraba nene bari amachuma batakuwa tiki band abantu nasire barabanye n'abatuna bagaka para una babekete tiki para umba korteki ndebangete bakita fadari engakie band bana just 1 week eke bana yakoreki geche muchia sonoro ge ndebete ege ndongere president ye kampe ko ngamaru abasubati mbare usana abasubati to kubaraka usana wangina para we rura ngatiga ba oni amaru ekara ba ko ndere oni amaru oka tiga ko oni bintu birenga wana ntaka taka bateriga abantu baitana
sio tuko bwata pega rama tayo na pa mangere cha record sawa toka penye sora record kwara tegara wana goita bari kama mwa kwa mane kya ro karati wango igara saja mbamba ziko kwara sita ala saja kwa saja wango itaba batoka bakarati bakuete kwa kitafadhali ala saja wango bakarati ntoba anjete na ane bakarati mbara igobona twaba kabaito chinga kichingiya nahande ari bakonyama onyamaru cyangwa kigutuitira abakabaito kanga batege totinde abantu barenga kwalero basema tato no muteneneri bw'ekigoso se county ya Nyamira omusubati Dr. Grace Nyamongo nikobona atebire buna libagandiro asabana basae wesokia na wesoya ase kigosoli nalio barabaise gucyo gukinia libagali abo ase ensemo y'ekigosoli imeyagusi na gukinia ebyego byabo. Dr. Grace nikobomerana no mulikito Captain 001 Ndemo Steven ase basanga mange. Ntubwate eke gugyo kominyoka ekenene sana asi Nyamira na sigusingima ibo ntu esireria ntubwate egento keritoganetie nokobe kuchinguru nokobeka abana baitu chinguru nokobasemia agere bakoromuke ntubwate kegwa ntubwate mbengia ntubwate ebigorebia asibaranyari no gukora practice igo eketa igento kebwa yani gento torasireria igo nabo tukona kubasemania nabo tugosemania genderera ekiagera ekero abasae baitu bagosoa ase chinkoyo obagotiga gotenna sikipara ekiagera gento nkere bagokora igo emecheso buneye ige korusi birengereri byabo asogo ikaransa tu muntu gendo karansa sparense moberororo atari gokora kindi kuruma mpaka morogoba bansa kobango obusaria igo chinko ne gento kia maana bongo tanga sports ne gento kia maana iganda daktari abande mbaramanya mono indi bono daktari asoete ese serikali ya Nyamira county buna ko mu waziri bw'ekigosoli etamwe ntanga ne tamwe ya kapere gusimu akakianda ke na kisabali yawo ko babono mu waziri bw'ekigosoli yabeire unaswa etamwe ya kabere kerego chikohera umwako yoera o 2021 umutinyo kabere after serikali yomuske amosneribo abwatirito baada yo okorara ko mugavana Nyagarama na balimi bekemeriye chae korwa se factory ya Ogembo niko banyora maigerio igoro yogokinya ekemeriye kyo gie chae asero liroba liagusi umunyakirego bw'ikyombe gya Kenya Tea Development Authority KTDA aseleta David Ojoho niko baigo ahira libagali ya bene asogo semia balimi abo osimeke kemeriye kyo gie chae asobonge. Kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatafuta pesa ama tunahakikisha majani chai ya ukulima inapata pesa inayofaa ili waweze kuendelea na maisha yao. Hiyo tumefanya kupitia reserve price ambao tumeweka na tumefanya mabadiliko kule katika mnanda ambao auction yetu na tunaweza ongea about within 6 months tumeweza kupata mabadiliko. Tumeonyesha those education, kuna graduation ambayo ilikuwa kuna vikundi viwili ambao wamekuwa wakisomeshwa nia vile wanaweza endeleza those projects. Na tunasema hii ikuwe ni jambo tu ya as a project ambayo itasaidia watu wakulima wengine kujifunza kama wao na waweze kwenda kwa community na tuendeleze pamoja. Omorai bwense omusike Uhuru Kenyatta niganyara kobaga kwenekia okobekwa wesei ya magenderero ao imense ya Kenya gati ya Kenya nekiombe kia European Union ese yeyo nigo ya nyara kobagi kobekwa no mawaziri wa Amayia Chinsa Isato omosubati Rachel Omamo abwasabeke sei no mobisomo nene korwa sensemo ya European Union asa magenderero ao buna uchumi obonchoreria oborendi amono morembe gati ya magendererande amange. Omokonyi bomorai bwense Dr. William Ruto
nomuraiwe kiama kia ANC Musalia Mudavadi nomuraiwe kiama ya Ford Kenya Moses Wetangula disiko lya rero nigo baikirana asensemo ya Western abwase baira ekoko osegwe yakera ekoko asenjera ya moyo koliga chikura nigo William Ruto atebire buna ogochamo kwa batatabo nigo bali nekerenga kyogochego konya bakenya anene mono ase ogochakobokia uchumi umulikito bwa mangana maya Ndemo Steven na Mange. Nataka mjivunie Mudavadi. Naomba mjivunie Wetangula. Amma tukatano magere vyama vya Ford Kenya, ANC na UDA kubwatana imea Bomas inseyeli abuli ria Kenya kwanza. Niga babwatani abulero baira siasa sense moya Mount Elgon na Malava abwasa mobwa rugongo rwa Western rwanyara gukwanerwa bosi bwa bochorio bonene. Sisi kama jamii ya Waluya tumetumika sana kwa miaka mingi. Na nyinyi watu wa Malava mukaniambia niende nilete Mheshimiwa Musalia Mudavadi hapa. Mulisema ama mkusema? Mumemkaribisha ama mjamkaribisha? Kama umuona ma-DVD na Hasla wamekaa pamoja na Weta, hii Western hakuna pali mtu ataingia. Si ni kweli? Chinsa sechia siasa nigo chia mesa kiandage 10 abwase Wetangula Mudavadi n'ababwatani bande ba William Ruto bate babunenga kiyogonchereri siasa ya ikire na kwegerere meroberi ya uchumi irabakonye aba Kenya. Musiyumbishwe na walagai. Huyo mzee kutoka Kisumu sisi tulitembea na yeye. Tukamtembeza akapigiwa kura. Alipoingia kitu cha kwanza teke kwa Weta. Mnajua ama hamjui? Akapinduka teke kwa Kirisi wa Malwa. Mnajua hamjui? Akapinduka akamulagai Musalia. Mnajua hamjui? Sasa mtu kama huyo ni mtu wa kufanya kazi na yeye. Tumeshikana, tutatembea pamoja, tutarekebisha uchumi wa Kenya pamoja, tutaunganisha Wakenya wote, tutahakikisha sheria inadumishwa. Na mimi nataka niwaambie Kenya sio ya mtu mmoja ama watu wawili. Wala wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono. Na tupange biashara yenu kwanza. Na tupange kilimo kwanza. Tuanze wapi? Hapa chini. Ndio tuende juu. Tuanze bottom. Alafu tuende up. Bottom. Bottom. Wapi watu wa bottom up hapa nione bottom up. Niga bana siasa bagendrete gweyakireko ko chinsemo au emetinye tano ne mobosi bwa bochorio bonene elio kwene kibunege kabu kiabo gie chikura nge ichore Ginko reporter getaseni kia Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven. Omoraiwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga nigabono atebire buna basubati nigo bagwenerete gusikwa na kwegwa masikani abo buna montonde bwensi baigo nigabolire abakenya koba maiso tibabaisa kungainwa na kweba ase barure asengenjo nigo barabaisa kuirorera amamocho Odinga nigayakwana ya chingaki aikirana asumo yigabwa matanga yokomenya mamo mwabo omokonyi wo mugavana we county ya Nyeri Dr. Caroline Karugu abwase aboli abakenya wansiko ba maiso anena mono chinga kichobo choli umwakoyo. Respect our ladies. Give our ladies space. Give them an opportunity to contribute to the development of this country. Because women are capable. And if you have a woman as a deputy, respect her and give her rights. She should not be having a deputy governor and she's working and you're not paying her any salary. That she has to go to court. Shame. Shame on you. I wanted to say this when the governor was here, but anyway, he has agreed that he has now asked for forgiveness and that he's going to do what he's supposed to be doing. But that should not be an excuse.
Say, don't disrespect our women. Our women must be treated with the respect that they deserve. They are equal citizens of our country. They pay taxes like everybody else, and they have the ability to perform just like men. If you don't talk about history, then you don't know where you're going. You must know where you're coming from, where you are, and where you want to go. We are having these kind of problems here because of our history. That we were once upon a time colonized. Land has become an issue in our country. People still live like the Europeans used to live in pre-industrial society. Oyo kabeire omoteneneri Gosomo Regional Commissioner w'ensemo ya Rift Valley George Natembea nigasoire ase kiama gia Democratic Action Party of Kenya ekigekorawa no mubunge o Kanduyi omoske wa Fula wa Munyinyi oyuro murai w'ekiama ekyo amwaregani Natembea gosoa ase kiama ekyo bene. Natembea niganyarako bakagwetigia emiremo amatuko makaitire asare neganga yogochakorigie kerego kyobo governor ase county ya Trans Nzoia otumeke kiama ekyo ya Democratic Action Party of Kenya. Sisi tutaendelea kufanya kazi. Tutatia bidii katika kazi zetu, bidii katika kampeni zetu, bidii katika kutafuta kura mpaka tuhakikishe Mheshimiwa Raila Amolo Odinga is the 5th President of the Republic of Kenya. Na tuko na jamaa hapa tunataka atembee na hawa watu wa Ford Kenya kabisa. Mko tayari tutembee? Mko tayari tutembee na Natembea? Hebu nione mikono mnaosema karibu Natembea, karibu. Ndugu Natembea, tunajua kuna wale wanasema mbona umeacha madaraka makubwa ya kurudi nyumbani. Lakini nataka nikueleze, even when your nation has a crucial match, hata ukiwe Mariga ama uwe Oliech ama Victor Wanyama, si kuna wakati unaitwa nyumbani kuchezea national team? Kuache tu mambo ya kutisha na watu na kuleta siasa ya vita ya watu kupigana na kumwaga nini damu. Ikuwe ni ideas ile ambayo ita transform maisha ya watu wetu. Kitu tunataka ili tujiunge pamoja, tuache mambo ya kupangwa hiyo ovyo hii. Sasa hata ile mambo yamefanyika juzi kwa chama cha ANC na Ford Kenya. Nini ilifanyika huko? Nyinyi mnaelewa nini nimeelewa kule kweli? Watu wana compete, watu wanasema they are presidential candidates but they are holding joint rallies. Ekiombe kia National Transport and Safety Authority NTSA nigobono kia rule omubaro bw'abantu banyariko babagusire ubugima kuri mutinyu mutangani weika kitariki emeronge bere na isano nigo giatebere buna wetani abantu 13 nigo banyariko babagusire ubugima abwase omokonyi ose omoteneneri w'ekiombe ekyo amanyikanite buna Duncan Kibogony akwanire nabalikia mangana igoro iyo mubaro yo. Beginning of the year, that is this January, all the way to 25th of this January, with the statistics we have, which we've gotten from the National Police Service, gives us a figure of 349 deaths, and majority of them are the vulnerable road users. Here we are talking about pedestrians, the pedestrians, the border cyclists, motorcyclists that is, and their passengers. And that contribution is about 70% of road traffic crashes. We always say one death is one too many. So currently border deaths are up to 40%, having risen from as little as 5% over 15 years ago to the current about 40% contribution of all fatalities. With different stakeholders, both within government and outside the government and development partners, whereby we work towards having a better data system which integrates different stakeholders. As you are all aware that the data we get most is from the National Police Service, and we do have other data sources from the road agencies, especially on touching on the infrastructural component. We have data from the hospital where we're talking about injuries, also deaths, and different stakeholders, including insurance, on the cost of road traffic crashes among us.
Abasacha babere nigo babe ko byarase county ya Busia maiga yo gotoka bali na magunchara ye chinjogo eyuere mamincha nelichiko lya Kenya babera abu nigo babwato ni chikilo emeronge bere na isano nemo echichisa ni shilingi chimilioni kianda nuguta eyemo nigo aya nigo ainekiwa no county wasenomo deputy county police Stephen Kimunya. Mkono wa sheria naweza kuwashika na pia naweza kueleza wananchi pia waweze kuendelea kutupatia habari. Mwancho muligereri gwikira bono nko ya butolera Amayia Chinsa Isato chabono botuko na ndembia mano kwaira chinga kichao nebiro kuligereria TV ya obwanchete TV na mbemo ime isiko norogongo ruagusi ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kulende nigongo kangambia mano gochia se producer ne Petronila Mokeira Janet Nyamwamu asoko alegani amangana yaiga nabaliki baito bonsi asoko yalegania ayo agwikire asenjera yo bwikirano litikolia ankia umerana noyo minto Brighton Makoli anyare gukomanya ayaiga amo na yanda mange tuara obuligeri borobya na balimo kwenda mambia esabato tuara esabatingia. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo